Ke Delimitation Committee jong ka Khasils Autonomous District Council lapok ka jalam jong ba Askar Assembly ba komjur ki pe khan kila pelong ya ka public hearing apa West Khasils District apa office jong ka District Council apa Nongstein. Kini ka jing pelong ya ka public hearing kalong mat pensngau dan mas ngap ya ka sur jong ki pajba asyo aban pelong kata ka delimitation lani ka jing pihak ya ki konsensi ki bahap apa ke HADC. Hakan ni ka jing pensngau pajba ki babun ki snong ki lawan ban pensngau ya ka jing snau ko jong ki haka ba kedun kishnong ki ba haka MDC ki hap shakawe ka constituency but MLA ki hap shwe pat ka constituency ba kini kishnong ki kwa bandan bai haka ju ka constituency but kawe ni kishnong ki bukum kini ni ka than ka di ka than like say ka ba kwa bandan bai apo Nongstein constituency namar MLA ki hap spot Nongstein kan ba ka MDC pat ki hap spot Mautharashan nagalang ju ki kwa bandan bai apo Nongstein constituency namar ba ka district ki hap West Khasils district maukan pambek, maukan waktuan, nanti kepulut, mau beli mau join, kalau nanglan, nanti nongdong like milan. Oh, kita. Mau. Belum kini berkat ihap ke area mana? Kini berkat kekuatan kinuan aku dan mesti. Nomor 2, distrik West, Kapolok Nongstein, nata LRO hak Nongstein, kita kuat bah, kami tak apa, sebenarnya tak selesai. Sekolah ikut kita, kita kan isu kalau kita ni, Tenggetan. Memang tak apa. Hati awan, hati aja kok lakukan parti mana ada bersama jadi kau menolong saya awan Nagalang chairman jong ka committee uba Askar Assembly rengkat ka jadon ki pat kit khon bakan thop Dr. DRN Nonglai uba W Kharkarang kilong bakan ka jing pasngau pat ba matakasi kalong basngap ya ka sur jong ki pat ba asyoban phia ya ki constituency hak bagi babuni kisang gilapin pau ba kitu ki bahap MDC bat MA laga joga ka constituency ki kwa bandan lang haju kat ba ki pak kisang ki bahap ka ju ka constituency kata MLA ni MDC ru ki kwa bandan baik hak ju baik ka constituency kani ke jiwan ni kata delimitation committee kalau ban penbaik kemai ke constituency ban pihak kalau ban penbaik maka kidan kisnong ki bahap syakoi konstitusi jangan syakoi pat konstitusi niwan kanang banyak itu mereka hearing public hearing mansngap ikipan ba ke ikabakilan ban nakilan jumpi nikot kanang hangin ikiliawan kidan kisnong ki ba jangan syakoi konstitusi relevan na ikisyak pat berkejikan pat jumpi kalau Sobha और कर्नाटक नौशा का कंस्टिट्यूंसी के बाद हम जानते हैं कि जीवन के लिए हमने कलमता नहीं करता बल्कि बेटी को हुक्म हमारे किधर के नाम थे बोध के बाद शिक्षा को कंस्टिट्यूंसी की शब्दी है हमारे डिस्ट्रिक्ट का हब शवई लेकर कंस्टिट्यूंसी का हब शवई नेता का ब्लॉक का हब शवई तकवाती की नाच शवई कबूल जी है एक ही है ताकि लोग की जादू डेवलपमेंट Tidak harus yang kata Iwan ban penbaik kat kebangla anda kata. Te haduk mentah kat no teli ki polling station ki ba wat lanik snong ki bawan akan ka public hearing. Kebawan mentah sini. Kebawan mentah kasni amne kilong khandai teli ki grup kebawan. Khandai grup ko kapten tang ko snong. Kita dan kita kontrol cuma di live di santai di sini. Kena kalian joki pajba ke wan mentah ka don em kena ka jingkwa baki nek ha kaju ka baki judon bersikatan ki kwa ban lelang no ha ka baki don lang ha ka konstitusi MLA konstitusi bat ha ka MDC konstitusi. Pi ki don ki pakwa ban nek haju Umar baka pensuk ki
nomor wadon napling jungki ka konsep ilongga asli ka haju MDC haju kiko bakin nek haju Pempre kidon pat kiko kiba ka MA kadang shawe buat MDC shawe kita kewan pat kepat wala dolong kepala ban penuan haju Bat MDC pada buat MA. MDC MA Te kidon kisnong kiba nakoi ke distrik handrai ka konstitusi pat ka hapa ko ke distrik. Kidon ki bakum kita kisnong buat di ki bakum kita ikiru kiwan man kerpat pan hapno ya ka konferensi joki ha kata ke distrik ha ki kidon